duduk dan tetap menggunakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman telah dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin, untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh, dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda, tidak ada yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Dear passengers, welcome to Soekarno-Hatta International Airport of Tangerang, Banten. Please remain seated and fasten your seatbelt until the aircraft has come to a complete stop and the fasten seatbelt sign has been switched off. Please pay attention when opening luggage bin, as some items may fall out, and before disembarking, please check your personal belongings so there is nothing left behind. We would like to say goodbye to all passengers and thank you for flying with Lion Air. Mohon perhatian kepada seluruh penumpang transit yang akan melanjutkan penerbangan. Anda diminta untuk turun ke ruang tunggu dengan membawa serta seluruh barang-barang bawaan kabin Anda. Terima kasih. Attention please to all transit passengers. Please proceed to the transit lounge with your personal belongings. Thank you.